Yamno sana soko choro Mkwa Times. Timothy Bosire, former MP okitutu Masava, MP one, oamwire uchake party yae gekoro kunga United National Congress UNC. Ndaraba ira sichi sababu chiagere te Timothy Bosire uchake party kusindu kiamwe tomo ya gachake party ye. Ya kwanza nda wati ndubira byekena. Endo kiamwe mngelinga party ye kilo chikoba national party. Eo chikoba regional. Ito ebe yabuge tutu yoka kose Nyamira county yoka kose abatono getopo kopo kechinse mojine. Asikina ta yora Timothy Bosire tabwati capacity financially yokorosa structure for a national party. Nako muti yatwanchira nebo yo. Ngora nana ngishi campaign chiaga akubule governor akubule MP nabokoranga namige kete asikisiasa. Yendo kiakabere Timothy Bosire tabwati political circle nene orantebinga nabwata bangwana gite babere siasa bakomotegera. Hapana, Timothy Bosire ndutomo maete na ODM bantu bakebo maete ngane treasurer into bika tumo maete. So popularity yaete kuma propelled to the national level. Nako musana. Timothy Bosire katwanchira nenga no tukagamba lero tayo chikubuli kirogo kya president. Kirogo kyo president enchira nero kumanyikana ekiama kyago because iri etali yago na kirogo kyamanyikana. Bono tayo chikubuli president. Onye tararu governor. Ego governor na chikubuli and that's the uppermost CDR chirgu sibono yo. Iko bono kokuliki living the beyond pi enchira tayo Timothy Bosire ara bese koba ne party era national enchira tayo. Haya. Aliko banga nere biko mugusi obwate party. Iya ko nyalika ne party ko genda tambe. Komanyikana bagusikira anse kara na ntubona bagusi ndubate party yetu. Bono mbiro ebinge. Eke mukyabo UPA, KNC, KCC, PDP na bono Jubilee ya Matiang'i ya letere gusi juzi. Fact ndivyo kumane. Bosire korosie party gusi ebe successful. Mbaka in opposition as Matiang'i yare. Nenda according to all indications ora kiringango swale Matiang'i. Ikine ndu kia maana sana. Ya kogara gusio against Matiang'i no chake party eko kwetharangia. Bona gake sabo gatabanga no. Nebanga rosie party tigansoe as Matiang'i. Kole ndi natoka kamba bona igaba gusimbara bakwebuli. Ninki kyagerete Bosire ago chake party aye gusi. Ndaraba irang baro kibiya biyangi kyagerete Bosire gose kyamwe tomo yakabuli ye party aye gusi. Kwanza onye neli tangani okora chi video chanega kindly rechinga kichiago subscribe aso wanja. Byamuno sana. Sababu ntangani yake de Bosire aro se party ane. Matiang'i nabate team ya bachagete nero campaign kuru America. Abandi mbaro bakoli bugavana Nyamira, mbaro bakubuli bo senator, mbaro bakubuli bujumbe. Bona abantu abuli very space. Kogenda rubo secure nomination over yo Jubilee na kongusana. Tete vanike maene en Kenya. Ngabate nina Matiang'i abandi mbaro bakufund Matiang'i. Mungu anaro maetu kuchote Matiang'i siyole endagara yawo yonse pichigali njoweka mafuta. Bantu buna buna kigo ikirota banga yabasuki kando Bosire ochire. Kosemo ndiaba the same level na Bosire teko nyarikana. Bono Bosire agake saba gatebanga alitingo so ndo anere nyare. Lakini yanene party yane nabongo tegerero. Ekingi amwe to moyo kyoko chake party ekuruko United National Congress. Team ya Matiang'i yakabreneke. Chipati chinde chiri gusi. Kuna toko kamba bono igantu bate UPA na nabate KSC tukatoa PDP Jubilee ya soire na igochi chipati nchiro. Chipati chuo spima Matiang'i chianchira neta gatebanga nchumwenzi tokole coalition of parties kusiga. Matiang'i tararu clear instructions ata na mwenzi people limwa chipati chinde vunja ingia Jubilee. Yaya. Anesa posibo kabata yabe kuruguru mpaka anze wakira bali Jubilee. Buna nego bagata. Bono Matiang'i tararu clear instructions. Bosire na bwatu freedom yoko soa gali ata yabenga bono. Nenjiti kanto likiane tosoa meza twensi. Nindi mnando che bangite nabako kimeke stronger kubwana UPA ke. Nabako kimeke stronger kubwana nkasi. Nabako kimeke stronger kubwana PDP. Ale dava aspirant bona boni igamna ngo teke maina chi aspirant ngi Nyamira bole busongo.
nchika netie party lakini nchiko kanda Jubilee ase ngenjo mama Jubilee chikande tinto chebe kiroro bona bange babo batete kuri nyumba bagosoa lakini oteberanga bono busire bange bia na bakumubwatisi barosie kia makere ekero kinge nafake yakoba lakini ngeko ikade national level igari Nyamira bugetutu oka nsabu egento kende kiagarete busira agachake party y'abantu bategere mu spina baligereria nase ngenjo matenga atarositie party ya gusigari endi matenga arosie party ya ne bateri ya gusia bosageta general bulu coast tanyoro bo chairman bulu western erabe party leader anga busira gutoro busoko guchake party enda tebena kai matenga arosie ngenjo cha krosie kiama kenda bagusiba kumbule maswali makongo lakini bono buna busira igete matenga igete kwa na Jubilee busira nera ko yo moya matenga arosie party gaba gusimba ro bad bagosie tingantuka ndi nyumba yetu eki kagera busira karosie party ya no bolemo ego ndo keneneke party liko basama magoko Uhuru Kenyatta kere nominations kere go se chikura chia gru chielre go se nominations chielre bona ba mwirti aba support yo kaboko konyoro akikisho ngaka bago chokona nominations no yuna kom ntumeti siasa Kenya kutachuku chiali bantu bete yoro bagende bona busira ga feel ko ba safe tigaso ese party yendo kyo mwelio moma etenga ndo kyo tokurukanga post election agreements chipati nchiro chalenga Azimio chinyinge na UDM kale chikura chiara William Ruto abe president makaboka maambia bali state house bakarosia agreement yabo ko biro abanda kuchibesa mangana nya usuka parliament bono busire na bwate idea yuna korora kwane kulinga alia kana total agreement arosie party aliyo mujumba ya mo sebero batatu jiba chirororo aimoke kaba tole post election agreement enyole serikali cabinet secretary PS was something ebimbire possible igona ora nyenera pimete ka ekirasi gita wikirawo kyo mole pi na biko nyalekananga kanire acha salary matengusi a neutralize seke songo nganera tole candidate sia chingong chiche mateng influence yake ndense kusi kusi Jubilee kusi kusi KSU kusi UPA koro ebintu bune bimbiro ntwanya gote banga se siasa binde bimbiko bara endu kuri kikurumu chakano busire talenge very close na Matiang'i mbona chako kwa na mana Matiang'i nende biya nanya komara bali na Matiang'i timanyi tikabona ka chikwamua nali yako genda kuliki asona Matiang'i karanza banywe chae bagamba mangana kingo pima buya anga Matiang'i na mulige titima dinga da mulige yango bali giyale bai karanza because ando mbate semi getingi ya baramoe bai karanza bigwana lakini kendo ngoro kyango kijuzi na busire keredu nsifuna la gosali na temete no kubwa kwa eko gayana haba gusikale ba kwa ninga otongo mo church oyo no matenga otongo no gayana ko gayana nenchira yo komenyo mugusi koleta bantamu asichisigi chiro mu burukano kwa nyusiri kwa leto mulembe ikyo na kyubusira le gukora ibono na kiagerete esibina nakuru na otebiriga biagerete busire au chake party enya biamono sana so garechinga kicheno kutegale video aso wancha na mu subscribe kwa kile simu nabuko ngakira yenda kubaji video tokoraga ni chinyinge support sana.